bini YouTube channel tongo actually bo tabuk khaya ko hongke kaise video upload khaijak tongo bini YouTube channel lo bo. So hello friends, tini norok no haino haito salam soga ani ok channel lo te norok jotono no dibor kaham tabuk dibor ni jora angi tongo and tini belakino excited ang tam hingga ani je mani je order rimani amo phai sokpakya and Flipkart ni je order rimani mani amo phai sokpakya hingga nadi ko mo hingga tak omono ang norok no tabuk unboxing khai phunung nai omo ang tamo mani order ka and bomo hai mani norok nai tong di interesting nai ete o mani nyon jodi norok na hana musungu hingga kai nong ni bagai kaham dang nai hamya dang nai ang omono use khai unboxing khai use khai norok no kaham kalai details sanai te oboni price bo sanai hingke o mani tamo amono tabuk nai lai nai so let's go. Finally open khainai tabuk o box no je ango manai no. So friends hingke manai norok no ang kari phunung nai tabuk ang tam manai unboxing khainai amo norok no ta kari phungnai actually nogo unboxing khai tongmani hingke nogo current kori ngai ang o jaga o baire o ma phakya hingke baire o tabuk norok no unboxing khai phungnai ang hingke tabuk let's go sagom no unboxing khainai o manai tamo. So mo manai mo ongkha stand and tei selfie bo naimano o stand by hingke obono ang tabuk norok no oboni facility tabuk norok no sawi phunungnai omo tam tam obo hai hingke mo facility naidi omo puila sekang sing iko mo haike sing khuloknai oro ni phone nang o jaga o omo haike connect khlaiui nang omono beri manai iko omo hai hingke omo kaisa nahaka hingkaino nini duita samungo kamnangnai kaisa kai stand bo nung khai manai tei selfie stick bo nung obono use khai manai hingke bomo haike use khainai naidi tei bomo hai feature omoni hingke puila no chong iko omo haike lai selfie stick o jaga phone berawui omo haike nung omono selfie stick khlaiui omo haike nahai manai hingke tei aboni bade tei nung jodi no stand omo haike berawui nung hao berawui nung omo haike hao berawui nini je iko omono omo haike stand khaiui nung tonna musungo hingka hingkai nung omo bo khai mano hingke omo belai kheno kaisa stand paima baino nung duita kamu thepai mano omo haike lai hingke nung jodi selfie stick khaina hingke mono omo haike kholobui nung omo haike selfie stick nung khaina hai manai hingke tei kaisa omoni tei kaisa advance wngkha hingkai advance wngjakmani ang belai kheno chajakmani amo hingkai iko o jaga o button kaisa rijak norok nukha camera ni hingke o jaga o mo camera ni button mo hingka hingkai bluetooth connect nung o jaga o sini mangtonika hingkai mo camera on wngoi thanai sini mangtonika hingkai nung off khaina hingkai teisa sini mangtoniui nung off khaidi hingke on khaiui nung jodi nini phone bai nini je phone bai bluetooth connect khlaiui obono connect khaikha hingka hingkai afro tamungnai afro kai nung o jaga o singma baino nini je video mutto khai video mutto wngthanai erpore nung camera mutto tontoni hingke nung selfie nahana pro oro sinika hingke no nung nini je camera omo selfie wngoi thanai hingke omo kuno wireless ya omo buduk bai ya hingke omo haike lai hingke tei omo no nung khulok bo mano omo nung iko khulogui bo toni mano omo haike lai khulogui bo nung omo no toni mano hingke khulogui toniui bo nung omo haike click khaiui nung photo bui tongmano omo nini sakalai toni mano hingke omo no o jaga o berei tongnai hingke iko omo haike lai wngkha hingke obono nung nini samote khlaiui nung toni mano obono nung phone no jodi connect khaina wngkha hingkai iko mono open khaidi mono iko omo haike open khaiui o jaga o iko omo haike lai
omo haikele nung berei nini phone no nung berei mano hingke finally tini ang mo je stand order rimani omo tini phaisok bai hingke ang omo kaisa ani blog ni bagai blog khaini bagai ang omo order rikate ani te kaisa omo halai klai duita kambo kam rika omo stand bo khaiton mangka hingke tabuk sanai hingke tabuk hingka o jaga o tabuk o stand no berei norok bai kok salai sinai bwskango face o so hingke friends norok no ang phunuka all selfie je stick de tei stand obono unboxing khai phunuka hingke tabuk ang o je stand bai no ang o video no khai tongo hingke belai kheno মজবুত একদম kaham hini mano en norok jodi no omo haina hana musungo hingka ang o ani video ni description no Flipkart ni je link oboni link ang riwi rinai norok check out khai nai di hingka belai kaham oboni price sana thangka hingka 490 bai no nung manai thanai omo haike price tongo kunfru komio kunfru bario ngui tongo hingka ang nahapro hingka 490 nangkha hingka free delivery cost nai omoni hingka full kunfru delivery bo nung charge na nangnai omo haiklai komio bario ngui tongo bini price hingka norok jodi no omo no hana musungo hingka hingkai norok ang recommend khainai norok jodi selfie stick na hana musungo hingka omo no nahadi and nahawi norok use khaidi tei oboni te kaisa hingka hingkai omoni stand bo khaimano amoni gune ang belai kheno sajago o stick no hingke tini je sung khailai blog hingke tini to kun blog ya omo kaisa unboxing video hingke thasingo norok no ano je camera saknai norok no phunungai iko yango o hingkai o thasingo ano camera saka bono ang nuhunai camera sakrika hingke bono norok unblog jodi daily nai tong hingke borok no bono nung swkangni blog o nukuna kaisa jaga o a jaga o norok nukuna hai hinui bini YouTube channel tongo actually bo tabuk khaya ko hongke kaisa video upload khaijak tongo bini YouTube channel o bo swnambo edit khayo bono tisa o mo haike lai mungni kaisa short film tongo hongka aboni bo description no link riwi nai norok nai di bini YouTube channel no hingke tinin bagai asung nai norok bahayeng jakha tinini je unboxing video comment khlai sadi tei norok omo hai tei bo support khlai tongli tei like di video no tei uino share khai di so let's go bye bye.